Isiang hawar pulote arna marni pen kachepa media phan kardom kardia bangke kenang sot. Lasonsi tapat Presbyterian lo Langhemphi Presbyterian mondulia hem kimi ki kim kirang jia phan pura kidam tang thang ni phain koroner kebarni long e sompon. Karbianglong Presbyterian Church Synod ke parlo tapat Presbyterian kang anparta West Karbianglong pen Meghalaya State hoilong ke du Langhemphi along kedam tang thang ni phain koroner kebarni tapat Presbytery moderator mondulia sar Samuel rong hiri deng pen long e sompon lo. Bangso kardoma hem ki kim kirang long e kesom amai long Reverend Armstrong rong hi tapat Presbytery chunbang sing timung mondulia sar jengkomen lekhe pendang lok ke ongdung atum chetong dul. Bangso hut kardoma hem ki kim mesen pen kapatang pon thekja phanpura arnama hirjume setami hangpon. Ulukunchi pen hemari rong phar Karbianglong live.